Prvi takmičar predstavlja Francusku i dolazi iz grada Cholet i predstavlja klub Raptors de Nantes. Državni šampion Francuske i broji 6 na evropskom prvenstvu u super teškoj kategoriji. Najveći takmičar večeras, visok 203 cm i težak 154 kg. Dame i gospodo, Jean-Pierre Souve! Stigli smo do finalne borbe, imamo priliku da vidimo bukvalno najvećeg takmičara večeras, kao što je rekao zvanični spiker. Visok čak 2.03, Jean-Pierre Souve, težak 154 kg. Dolazi iz grada Cholet u Francuskoj, predstavlja klub Biceps Raptors, državni šampion Francuske. Sljedeći takmičar će imati možda najbitniji meč večeras. Tako da bih vas zamolio da ga podržite sa velikim aplauzom kada bude izašao. Dolazi nam iz Bijeljine i predstavlja klub Prva ruka Banja Luka. Šampion super teške kategorije, apsolutni šampion Srbije. Neporažen poslednje 2 godine. Višestruki osvajač svetskih kupova poput Zagreb Stronga i Judgment Day-a. Visok 193 cm i težak 120 kg. Najjača ruka Srbije, Ljubo Krstić! Veliki aplauz! Evo sada Ljube Krstića, takmičar koji dolazi iz Bijeljine, predstavlja klub Prva ruka Banja Luka. Ljubo Krstić, osvajač brojnih svetskih kupova, apsolutni šampion Srbije. Imaće ovde ozbiljen zadatak. 600 mesto na evropskom prvenstvu u super teškoj kategoriji. Ljubo Krstić, 7. Vidjet ćemo jedan jako... Ovaj meč odlučuje pobednika turnira. Francuska vodi sada sa 6-5. Ukoliko naš Ljubo Krstić izjednači, brojaće se runde. Od najboljeg obarača sveta Levana Sagarašvilija. Pokušat će dobije pobedu za Francusku večeras. Ako pobedi ovaj meč, Francuska će izaći kao pobednik eventa. Ljubo Krstić pokušava da izjednači na 6-6 kako bi ušli u sabiranje runde. I ako uspe da pobedi sa 5-0, možda i donese pobedu Srbiji. Jean-Pierre, neverovatno velika šaka. Pogledajte koliko samo izgleda veći Jean-Pierre Souve, kao da su dve kategorije. Pokaže svoj rad, koliko je golomazna šaka njegovog protivnika. Neverovatno. Veoma bitan. Imaju problem da ostvare hvat. Počinje prva runda, 1-0. Sjajno kreće Krstić. Odličan u prvoj rundi, 1-0 za Srbiju. Najjača ruka Srbije se oglasila. Fantastično kreće ovaj meč. Krstić, prednost od 1-0. Sve sada na Krstiću, ogroman pritisak, nastup reprezentacije i konačan rezultat u njegovim rukama. Ljubo Krstić jako dominantna prva runda.
Idemo dalje, prelazimo na drugu rundu. Jean-Pierre Nakao, yeah. Shoulder, Lubo. Shoulder, Jean-Pierre. Ready, go! 2:0 sada. Ljubo Krstić izuzetno eksplozivan, fantastičan u nastavku meča. Isto kao u prvoj rundi. 2:0, imamo sada priliku da se vratimo u meč, da bude 6:6. Prilika da okrene sve u ovoj trećoj rundi u svoju korist Ljubo Krstić. Nezadovoljan izdanjem iz prve runde Jean-Pierre Souvet. Nameštaju se za treću rundu. Take the grip. Don't cover his knuckle, a little bit down. Jean-Pierre, a little bit down. Yeah. Shoulder, shoulder. Ready, go! Činje Stop match. treća runda, idemo u strep meč. Pukao je hvat Krstiću i Souveu. Što to ustaje? Šansa ovde sad za Krstića da iz strep meča dođe do pobjede u ovom duelu. Down, yeah? Here, it's good. Drži se na Nigoš. Ljubo, it's good? Ovaj meč će biti u strepu. Ljubo Krstić, jako dominantan prve dve runde. Da li će to nešto promeniti? Strep ili ti kopča? Okay. Diže visinu Jean-Pierre, jako iskusno. It's good? Ljubo, Yeah, it's okay now. Yeah, we'll fix it. Ljubo nema konekcije. Strep je zakačen, međutim sada problem ovde je ostvarivanje hvata. Okay, good. Hit the center, here. Shoulder, shoulder. Shoulder, Jean-Pierre, shoulder. Shoulder, shoulder. Yeah, yeah. Center. Don't put the center, in the middle. Shoulder, Jean-Pierre. Take a grip. Grip, Ljubo. Okay, stop, stop. Referee's grip. Idemo sada u sudijsko nameštanje. Put the elbow down. Nisu mogli nikako Relax, rest grip. How you want to close? da nameste Like this? hvat. Cover, yeah? For you, cover too? Okay. Rotate. Možda njegov lakat trajiš nazad malo. Traži ovde Krstić, čini mi se da se vrati bar malo za Francusku. nazad lakat Souvea. I will close you first. Ljubo dobije rundu. Zatvora prvo Krstića. Jušića u sabiranje runda. Sada svaka Ready, runda. go! Stavljaju dalje, kreće Krstić agresivno. Podiže lakat, čini mi se Souvet. Prvi faul za Francuza. Referee's grip. You have one foul, be careful. You first now. Don't move your shoulder, don't move your shoulder. Zatvara sudija hvat i ide Krstić na 3:0 i to je pobjeda za Srbiju. Ukupan rezultat 6:6, kakav meč Ljuba Krstića. Fantastičan rezultat, pobjeda nad dosta višim, većim, težim Jean-Pierreom Souveom. Ukupnim rezultatom za sada 3:0, vidit ćemo kako će biti u nastavku. Čekamo uvijek da vidimo koliko rundi je osvojila Srbija, koliko Francuska i sjajan rezultat Krstića. Odlično se snašao sada u strep meču i došao do pobjede u 12. duelu večeri.
Menjaju strane sad Krstić isuve. Shoulder. Twist little bit. Ready, go! Sjajno sada 4-0 Krstić, odlična četvrta runda, četvrti meč ove finalne borbe. Preostale još jedna runda Krstiću i Suveu i onda čekamo proglašenje pobednika. Sjajan Krstić večeras, nije da bi dobio ovaj epitet najjače ruke Srbije. Počinje peta runda i petu rundu dobija Krstić 5-0, maksimalnim rezultatom deklasirao je Ljubo Krstić Jean-Pierre Suvea. Da li je Barberis najjači u hali ili Ljubo Krstić? Čestitke na sjajnom rezultatu Krstiću, čekamo sada i proglašenje pobednika ovog super meča između Srbije i Francuske i da vidimo kako je završen deveti Lazarev Megdan. Dame i gospodo, dominantna pobjeda Ljubo Krstić, veliki aplauz! Ljubo, ovaj meč je bio jako bitan iz puno razloga. Gubili smo 6-5, gubili smo u rundama. Ukoliko bi se ovaj meč završio sa jednom pobedom francuskog reprezentativca, bilo bi ili izjednačeno ili bi izgubili. Sa tvojom pobedom 5-0 uspeo si da osvojiš 31. bod Srbije, tako da je u poenima 31:29 i pobjeda za Srbiju! Srbija dolazi do pobjede na devetom Lazarevom Megdanu. Eto, čuli ste 31:29, bukvalno foto finish, da čujemo negde na sredini eventa Krstića. rekao da je možda najjača ruka u Kali Barberis. Želim da ispravim ovo i da kažem da je ipak najjača ruka Ljubo Krstić. Veliki aplauz! Izvoli. Pa, moram da kažem da bilo je napeto. Bilo je napeto, pogotovo kod 6-5 i kod toga da moram dobiti 5-0. Ali ono što sam htio da kažem baš ovde je da demantujem tebe da najjači čovjek ovde nije Alan Barberis u ovoj hali i da ukoliko bi bio isti broj rundi volio bi sa njim da radi meč, ali okej, to ćemo nekom drugom prilikom. Želio bih da se zahvalim ovim divnim ljudima koji su došli ovde i uvelčali ovaj događaj i bili su odlični i svim odličnim borbama naših momaka. Da pohvalim Šoneta Smiljkovića, organizatora svega ovoga i čovjeka bez koga ovo sve bilo bi nemoguće, koji sve ovo napravio i koji stvarno radi velike stvari za ovaj naš sport i vjerujem da je u ravni sad već sa najvišim organizacijama na svijetu, ako nije već i najbolji. To bilo to. Hvala vam puno svima i vidimo se sljedeće godine. Dame i gospodo, Ljubo Krstić, naš pobednik večeras, koji nam je doneo pobedu. Čuli smo Ljuba Krstića, pobednika 12. borbe večeri i na kraju čoveka koji je doneo pobedu Srbiji. I don't see Alen.